Nan dam chiang na mo lungmali post Thawngchimnak in nan kut punin tlai na thong ni kul la thum Dipa ni kul la ni thum Zinglei Thawngchimnak kan rak thok lai tu zin kan chim ding mi tlang tar cheu khat na chu thai boi khwa sakhan in azam mi SAC le CDF CNDF ka dau nak a CDF matupi ral ka pakhat nun nak aliam pakhat atlaw Mindat kopi a SAC ral shrang ni tol chung mi pali an tlai na CDF ka KG ni Christmas don nak an tua Malaysia a Myanmar rami natal in minung zanga leng tlai khi an tong Chedram chel siang hlei run mai thal ka nak achuak mi a minung hlei li an thi hi mi thong le thong pang dang na an dak sila Mindat kopi a SAC ral frang ni tol chung mi pali an tlai na Chiram kul mindat kopi a SAC ral frang chung tal na ni December ni kul ni khat jing a kumsom ni tluk nu pa na le minau panni andi lak minung pali an tlai na tia thei si minau panni na chu mizai an si ti thei asiri lo nu pa na chu thil zor mi an si I atu tiang pe tlai kho an siri lo tia Pitmutu pakhat ni daminda pos a achim mindat kopi a minung pali pa pathum le nu pakhat na chu zairong a an tlai na ti mi thei asiri lo alwan chia mi October thazong a SAC chungtal na ni an tlai mi kumhlei ruk pa pakhat chu an shrem nak a anun nak aliam tia thei chi asi SAC ral shrang chungtal na ni an tha mi pa pakhat ruak chu kan la khau thai lo tia achung khar na ni an chim SAC ral shrang ni nol ngai nak ala kumhni le cheu chung a mindat kopi tal in adang kopi na zong a SAC ral shrang ni mindat to chung mi somruk leng an tlai chang na I khong a an thak na tia thei chi si Thai boi khwa sakhan in azam mi SAC le CDF CNDF ka dau nak a CDF matupi ral ka pakhat nun nak aliam pakhat tlaw thiram kul matupi peng Thai boi khwa sakhan la ka dau nak in azam mi SAC ral shrampol chu CDF matupi shroinak in CDF CNDF ni andoi na I December ni kul ran leisang a kapni kar ka dau nak achuak Chuka dau nak a SAC ral shrang pashanak tlom lo an thi I CDF matupi in ral kap lian chin thang ni anun nak apek tia thei si December ni kul ka dau nak a kan ma le ral kap in minung panni an tlaw I ral kap lian chin thang rok chu drone in kan hu kho tia phone an kan chon adang pakhat rok tu chu kan hu khori lo an kan ti atu nun nak lem mi hi ka u fa pa asi unarol pali an si I upabik asi tia nun nak lem mi ral kap lian chin thang he nei niam pakhat ni damat tupi time a achim nun nak lem mi ral kap lian chin thang rok chu drone in an hu chang I atlaw mi salai thang hung chu atu tiang pe tlai kho asiri lo cha a an kol liao asi tia achim chap thai boi khwa SAC ral shrang sakhan chu alwan chia mi December ni lai kwa a CDF matupi shroinak in CDF CNDF ni an lak I sakhan la ka dau nak in azam mi SAC ral shrampol chu atu bantuk in andoi na cha a ka dau nak pe tai in achu hi asi tia damatupi time ni alang tar CDF KKG ni Christmas don nak an tua Chinlan Shambun CDF KKG Battalion 4 in Takhoi tu le turi ni alwan chiami ni a Christmas don nak kan tua tia December ni kul ni hi a thong an than alwan chiami November tha a kale myu thang lei CDF KKG Battalion number pathum ni anchol changna hmuram chung a ummi yanchi ang Shambun SAC ral frang sakhan chu CDF KKG CNDF leตัวชูเชียมพลายตั้งที่ปุ่นหาเฮอันกาดาวอีอันลาโคเดียกันไทยจูกาดาวนักอาSACรัลฟรังชงตัลเฮรุกอันทีอีไทยสรีอันไทยนาปินอาเชียมนำตัมปีเลรัลทอมตัมไงซงอันลากชิโคกาดาวนักอา CDF KKGอินมินุงปันนีเล CNDFอินมินุงปักขัดนีอันนุนนักอันเป็กอีตัวชูเชียมพลายตั้งที่ผู้อินมินุงปัสรีนีเลียมมาอันตัวเดียกันไทยจุบันตุกเทียมอินฮักคาเป็ง Bungzung khwa SAC ral frang sakhan chu Chinral kap CNA CDF hakha CDF thantlang le CDF KKG ni December ni thaisari in ni thairiat tiang an ka dau I an la kho
sakhan la ka dau nak a SAC ral sang boy pakhatal in paruk an tlai na I pariat an thipin a shamnam tampi zong an lak chi kho tia kan thai min chiam peng ko ke ral sang palik sakhan chu shriam ngan somli in an ka pariat an thi mandalay ram than min chiam peng ko ke SAC ral sang kutang palik sakhan chu shriam ngan somli in an ka ral sang palik pariat an thi tia singai revolution force SRF shriam lai pu chung in rom wang wai tu pakhat ni yanggong khatit media a achim December ni kul ni kha zan lai swi milam patni thuk a min chiam peng ko ke ral sang palik sakhan chu shriam ngan somli bom pali mang in an ka cha a ral sang palik pariat an thi pali ni hliam an tuar tia thei si kadau nak a atal mi piral ka phofat na chu singai revolution force SRF singai peng pa ka pha Downtown Special Guerrilla Force MGN 35 Guerrilla Force Downy Guerrilla Force le Shwejo Phu People Defense Force dang ti phufat na an si tia an langter Sagai peng yang pe win palik sakhan chunglei ron mang in boman thak no pasari an thi sagai ram than sagai peng yang pe wi SSC ral sang kutang palik sakhan chu chunglei ron mang in boman thak no pasari an thi athi mi na ral sang rok hi bumi chung a an hlot na tia chause pengkom red dragon battalion chung in deputy commander sayale ni yanggong khatit media a achim December ni lai ko zan swimi lam pasha tuk a sagai peng chung khote tol chung mi pi in le lo rok ding le khang ding in arak chok mi SAC ral sang le pyu so thi pu fon tha jang som luk tuk chu yang pe wim palik sakhan an phak a chau se peng kom drone sham thlai pu le pu fon dang dang ni chung le ron mang in bom pakul an thak no na cha a pasari nak tom lo an thi athi mi na ruak chu mutiva chung a an phat na tia thei si kadau nak a atal mi sham thlai pu fat na chu chau se peng drone sham thlai phu thong khazaria somli li shroi nak in chau se peng battalion 1 red dragon battalion le tol chung mi pi veng tu pa ka pha tang ti pu fat na an si tia an lak ta Captain Pakhatal in SSC chungtal panga na chu KNL isin a shamnam pol he ani phone SSC ral strong boy Captain Pakhatal in minung panga na chu current National Liberation Army KNL isin a shamnam pol he ani phone tia KNU ni December ni kul ni khat a thong an than thong ni kul thum December na thaisari a khamaya zale panhi battalion SSC ral strong boy Captain Chobobo heng chu MA5 zun khat na kwan bom pakhat kwan phang pasha he KNL isin a fon dia thei si chupin a SSC siral kap asimi amyo winzong MA3 metal zun khat kwan bom pakhat he a fon ve I SSC ral frang angko minni MA3 metal zun khat kwan bom pakhat le 5.56 kwan phang lenga na he KNL isin a fon ve tia KNU sin in kan thai chuni thiam a SSC ral frang kutang BGF thongkhat kulan hi battalion in ral frang so pe thu chu M4 zun khat kwambom pasari 5.56 kwan phang somruk le kuche bom panhi he mizapi ral kap KNL isin a fon ve tia thaichi si alon chami December na thainga zong a BGF ral frang battalion thongkhat kulan hi battalion in ral frang kangsat thun zong M4 carbine zun khat kwan bom pakhat 5.56 kwan phang pakul he a fon ve current National Liberation Army KNL isin a fon mi SSC ral frang sungtal na chu an shem nam he atak ning in number paruk brigade ni tangkalak song kan pek na tia current National Union KNU ni thong an that ni a lang tar chi lamka khupi a kuki zo miral thana ruak somre sari anvui na India Manipur ramkul lamka khupi a December ni kul chunsi mi lam patni tuk a khan mi phunboi nak ruang a nun nak liam mi kuki zo miral thana ruak somre sari chu upat nak an pek na nu a anvui na tia kan thai lamka khupi si in a anchia mi ruak somli ruk le imphal khupi JNMS RIMS Morgu in Manipur ram no ngai tu na ni December ni hlaili a helicopter in an kwat mi ruak somli khat adi lakfon
ruak somre sari an si I upat pek nak he an vui na tia lamka khopi tol chung thongjap nak ni an langtar kuki zomi phunchung in athi mi miral than ha ruak somre sari an vui na kong he petlai in kuki zo tombia a ruak vui an tambik ni asi Manipur ramkul a meni thum thok in kuki zo mi phun halak a tha atong mi minung zale hlai sari tiang an phan I chu chung a miral than ha ruak zale paruk chu upat pek nak he an vui na in adang ruak lai khatu chu ni hin tiang hu kho an sari lo Malaysia a Myanmar ram min hatal in minung zanga leng tlai khi antong Malaysia ram Kuala Lumpur khopi a December ni kulani khat susui mielam hlei khat Malaysia time a Malaysia ram lawaka zungle zungki fon in tongwang wei tu na minung tha za thong khat leng ni ramdang mi na an umnak kotareya myadin khopi an lu no I Myanmar ram min hatal in minung zanga leng an tlai na tia Malaysia ram lawaka puni thong an than Malaysia ram chung a ramdang mi na ni phungning lo in chole chhol nak visa cha uk chua piak phungning lo in mi zo zo nak laisan ngei lo bu in zu le ber zor mi ritnak se vai chok zor le adang phungning lo thil na an to ti in report a cha a atu bantuk in kan lu no na hi asi tia an langtar thaikhi atong min halak a atambik chu Bangladesh ram min ha an si I Nepal le Myanmar ram min hatal in an di lak minung zanga leng chu pusat latin nan pelik sakhan a chia an si tia an langtar chi alon chia mi November kulan ni zong a chin mi phunna an tambik nak bahut khupi chu atu bantuk in an lu no cha a napoi mi na le hakchian na tal in chin mi phun minung somli riat an tlai chang na tia KRO phusin in kan thai Mizoram Central YMA ni aizole apong kama ummi Russia Relief Camp a Kusma Laksong an pek na December ni kulani ni jingsui milam pariathuk a pachang dal alu chiti le arti na chu aizole apong kam Myanmar Russia na umna khem hun pariat a Mizoram Central YMA ni Kusma Laksong tingli mantluk an pek na tia thei si Myanmar Russia na Kusma Laksong photnak hi Central YMA office tui kho tlang a tua si cultural camp hundang dang a ummi nga ayo tu ni an rak ham na I pickup motor panga in an umna khem chiao a an phurpiak na tia thei si Mizoram Central YMA ni Myanmar Russian ha Christmas laksong an chua mi na chu pachang bek som ruk riat dal bek hlai nga city khe som thum riat alu bek som mi riat pin a arti khe school langa na an si atu bantuk Myanmar Russian ha bopnak pe konglam he pe tla in Mizoram Central YMA President ni betoi chimnak a achimi chu ara lai ding mi Christmas chana hin YMA na ni kan thilung le ro nak dilak in Myanmar Russian kan una na kan inpor pi na nan zon kan in ro tuk na hi thilte hi nan cha sang a kan ti kho tok asi tia achim Chadram chal siang lei run meithal ka nak achuak mi a minung hlei li an thi Chadram siang lei run pakhat a meithal pu pakhat meithal po nak in minung hlei li an thi kulanga ni hliam an tuar tia tombong wei tu na ni an chim hi thil hi Chadram tombia a meithal ka nak in nun nak liam mi an tambik chan asi meithal ka nak achuanak mun hi chal siang lei run thing a asi I meithal kheng tu pa kumkule kumli chu palik na ni an ka tha tia thei si meithal ka nak hi December ni kulen ni khat siang lei run pakhat a achang mi asi I minung tampi chu himnak ding a indot in an zuang I hun himnak a an jam tia an langtar meithal kheng tu hi siang lei run a fingchong leu mi pa asi zeban tuk ro channak inda ma thil hi atua an thei kholo Tuzing kan Thawngchimnak chu ma vial in kan doctor ri lai lungmali post thazang akan pe tu nandi lakchung a kanelom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe ra kan to pek chiao ding in kanin som na